Dobro jutro ljudine i dobrodošli u Maltu. Idemo na bučkanje sada, da vidimo nakon ovaj put. Moramo da uzmemo karte, ne karte nego towels, peškire. Koštaju 10 evra, kao depo ostavite depozit i onda vam vrate na kraju, da ne bi ukrali. Sad ćemo uzeti peškiriće. Napolju je malo tmurno, nekako vjetrovito, sivo, šta da vam velim. Niko se ne kupa inače napolju, ima i napolju bazen jedan ovdje. Ali je hladno previše, jebi ga. Vidite, sam da neće neko kišurna. Evo vidite kakvi su peškiri, plove i bijele boje, mekane su. Nije sad neki skroz specijalan materijal, a ja mislim da je vuna od drveta. Šta kažeš? Kakva hola? Odlikava hola. Stižemo. Joj, da vidi kišurne. Znači najbolje sad unutra blejat u bazenu kad je već kišurna. A viš da sam može napolje, mogu sam cigare ponijeti. Jebi ga. Evo vidite, kišurina je počela. Ovdje ima ljudi unutra. Jebamo miša. Da ne snimam tu gdje čurliju i evo desno. Nalazimo se u bazenu unutrašnjem, ljudi dragi. Mogu vam reći da je voda topla, fina i slana. Ja mislim da ovu vodu uvoze sa mora direktno. Evo vidite ovdje gore je staklo i ovdje vidite majicu goj. Što zna očare? Nisam stavila sočiva, kad skinem naočare, čorava sam skroz. Ja vas. A šta veliš za vodu, je li dobra? Topla je voda, topla, baš lijepo. Sviđa mi se što je slana voda, to voda iz mora. Da, cool. To još nisam vidio nigdje, unutrašnji bazen, a slana voda iz mora. Ima, to sam vidjela tamo na onoj plaži Ploče, mislim, Ploče se zove, tamo ima bazen sa slanom vodom. U Budvi još nisam bio nikad, u Crnoj Gori, nikako. Nisi puno propustio. Pa to mi svi kažu. Da, zanimljivo. Mislim, lepo je da se ne uvrede ovi Crnogorci, lepo vam je Primorje, ali ipak Grčka lepo. Da, bre, Grčka mi je top, ljudi dragi. Ovdje je sve žuto inače. Sve je žuto, ljudi dragi. Neće da se snima. Neće se snima, žena. Što neće se snima. Moramo je cenzurisati. Cenzura. Kao da će biti svuđe u novinama, evo te. Svačita. Pa onda imamo ovdje džakuzić, sad ženca draga. A prvo moramo da pritisnemo ovo dugme ovdje. I onda krene da blup radi. I onda uđete tu unutra ovako ko čovjek. Mogu vam reći da mi pravu prija uz leđa ovdje, što masira dobro. Jer što imam probleme svakako s leđima, s rukom lijevom. Tako da me lijepo liječi ova slana vodica. Zvučiš kao penzioner. Tak se i osjećam ponekad. Jebi ga. Ljudi, da vam velim, ovo je sad bilo super. Taman sam se još isplivo malkice, malo sportski fitness. Sad mi se pije jedan Red Bull. Evo ga neki vitez ovdje. Da vidimo šta ima u ovom šopu. Ovdje u našem hotelskom šopu, evo vidite ovdje za dječurliju. Mogu se voziti brodićem. Možete se i voziti sa Garfieldom, vidite ovdje. To je zanimljivo. Još više loptica. A ovdje suveniri, tak nijem šta nije. Nažalost nema sugar free Red Bull. Ali zato imate pive i Prime sad imao svuđe na svijetu. Cool, bro, znači baš su uspjeli sa toj Prime. Eto, alkohola koliko hoćete. Pive hladne, ovdje imate igračke.
vuneni, lijevo, desno. Neke zvijezdice. Pa ovdje imate nekog pigvina sa 6 eura, ovo skuplje nego u Švajcarskoj. Evo neki Lego, original. Jes kurac. Ovo vojni neki, cool, 6,35. Inače Lego ne pravi oružje i tenkove. Ali ovo je izgleda kao jedan mnogo dobar fake i mnogo dobra cijena. Ekstra. Evo još ovdje i ženska vojničkica. Gledajte kako je pancer. Cool, bre. Zanimljivo baš. Onda imate kape od Sonika, imate ovdje neke autiće, imate Space Shuttle. Neki ovdje glavuđe. Evo opet Sonic. Cool, ovo ono je squishy što možete da ga razločite. Ja, vidjera Pokemona. I ovo je ono squishy. Ovdje imate Frozen, Adam's Family. Imate Gicu, Peppa Pig. Playmobile, imate loptice, koptice. Pa onda imate ovdje suvenira svakakih, kao u svakoj prodavnici, sam što je ovdje u hotelu. Ja mislim 3 put skuplje sve. Evo ti meduza. Meduza? Oh, yeah! Cool! Čak i meduzu smo našli. Handcrafted air freshener. Wow, zanimljivo. Da vidim baš koliko su ovi mali vitezovi. Tam su bili 3 ili 6, nešto. 6 evra, jel? Isto cijena kao tamo u gradu. Ovo je to njihov poznat krstić. Mogli bi ovo uzeti malo. Šta mislim? 4,60. Ovo je skuplje. Pepeljara. Ali je cool, nisam još vidio pepeljaru. Evo ovdje imate zub od ajkule. I onda ove staklene figurice. Mačkurina. 9,60. To zato što je ručni rod, staklo, eto. Žaburina i mačkurina. Evo šolje neke svakake. Captain America šolja, Superman. Sve si snimio. Jesam. Skoro sve, evo cool neka. Uj, evo te stiško, ima pola kile u ovom. Ovo je baš ogromna prodavnica. Ovdje imate kofere, tamo imate svašta nešto za plivanje. Ovdje čak imate i naočare, i kapice, i kreme za sunce. Mada sad vam to ne treba kad dođete u novembru. Alajte. Uzeli smo 2 flaše vodice, 2 litra za 2,60 evrića tamo. A sinoć kad smo došli kasno u hotel i sve bilo zatvoreno, na hotel bar smo uzeli ovo govance 4,75. Znači, da li ima ovdje litar uopšte unutra? Nema, 750 ml, skoro 5 eura, gledajte. A vidite sad razliku, 2,60. Ali šta smo našli prekjuče, jaman? Red Bull Sugar Free. Juče sam skroz zaboravio da imam i tako. Bio sam cijeli dan bez Energy. Vidiš na crvenog bika. Sad smoke najne, pa ćemo posle malo do Popeye Village, Popeye Island. To je neđe tam, s ove strane, ženo. Da. Da vidimo selo od Popeja. Budite uz nas, like i subscribe. A prije nego što pođemo da otvorim jednu od ovih Pokemon karti što sam uzeo juče, 20 evrića. U ovom setu Surging Sparks ima jedan mnogo vrijedan Pikachu. Evo ova karta što vrijedi 400 evra. Mi smo hotel platili 350 ili koliko? Da. 350, ako izvučemo ovog Pikachu 400,
Znači, izvukli smo cijeli hotel i plus imamo 50 za večeru. Barem jednu sad i onda ćemo još jednu možda večeras ili sutra. Ajde da bude ovo srećna paklica. Evo vidite, ovdje ima još ovaj Zapdos, što je kao promo card, specijalno što je u ovom paklu. Ok, let's go, da vidimo da li imamo sreću. Da li ima ovdje vrijedan Pikachu ili njet. Evo vam ovaj kod, možete skenirati ovdje sada i onda imate te karte, valjda što su ovdje digitalno. 1, 2, 3, 4, ovo ovak naprijed ide. Ok, mouse hold, imamo Applin. Šta je Applin? Čekaj, ovo je već ono rijetko. Ili šta? Čekaj, vratimo ovako ovdje. Ok. Applin. Basic Energy. Berelo, šta je ovo? Evo te Silio. Klobopus. Heliolisk. Passimion, Colbur, Berry, Valrein i onda Tapulele. Pih! Cool! I opet smo na bus. Da li će i opet sada pići kao da vozi krompire? Vozit ćem se po Jovanka Broz. Ko je to? Ličiš na nju sada? Frau Elza. Frau Elza? Ne znam. Šta veli Frau Elza? Heršika, ti mora jesti što ja kuvati. Svašta. Su mi jednako su ove naočare, ali mi se čini. Čini se. Paca ti je klas. To je. Stigo smo na stanicu ovdje gdje je plaža. Gledajte. Znači ima ljudi da se kupaju. Sigurno je voda topla. Baš vjerujem, gledajte. Svi u vodi. Ja bih rekao dok smo ovdje još moramo otići jednom da se počnemo o more. Pa... Viš koliko ljudi tam plivaju. Ajde da pipnemo pjesak bare. Not grilling na beach. Eto, da znate. Yeah. Ok. Pjesak se osjeća mekan ispod mojih patika. Ako bi bio bos, bilo bi naravno drugačiji feeling. Voda izgleda ok. I? Kakva je? Nije hladna. Nije, a? Čekaj, ja da pipnem bre ovo čudo. Okej. Dobro je, Aman. Aman je dobra, viš koliko ljudi bre. Bućkaju se. Pošto imamo neki kilometar da odamo, a mrzi nas, pošto sve ide uzbrdo, uzeli smo Uber za 4 evrića, laganica. Evo vidite kako je kad se vozi na desnoj strani. Zanimljivo nešto, Aman. Kao u Japanu, samo nemaju one babine šustiklice, kako se zovu. Ono, u Japanu, hekleno. Hoklica. I evo ga, Popeye. Film set. Ovdje su snimili neki film od Popeja. Nisam ni znao da ima neki film. Kao realan film. Da li su oni to sad sve napravili ovdje zbog filma ili niste? Sad ćete saznati, sad ću vam sve ispričati od ovoj sceni. Prepaid tickets, evo vidite. Popa i Oliva. Evo ga, po 15 evrića košta ulaz. Imamo čak i besplatne kokice neke, pošto ima ovdje neki shows itd. Evo ti. I eto šta se desi čim smo ušli. Beloja, kišurna. Popeye Village, poznato i kao Sweet Heaven Village, jedno je od najpoznatijih i najposećenijih turističkih atrakcija na Malti. Smešten u maloj uvali zvanoj Anchor Bay. Cool, bre. Wow, gle ovo.
Ovo slikovito i šareno selo nekada je bilo filmski set za snimanje filma Popeye iz 1980. godine, znači prije mog vremena, a danas je transformisano u tematski park i zabavni kompleks za posetioce svih uzrasta. Vidite vi kako su se ljudi prije trudili da naprave neki dobar film, znači sve su pravili ručno ove kulise, pozadine, znači cijelo selo su izgradili za jedan film. Danas stave green screen iza, malo CGI, to je to, prc Milojka, šteta skroz. Popeye Village je prvobitno izgrađen 1979. godine za potrebe snimanja filma Popeye, u kojem je glavnu ulogu mornara Popeya igrao poznati glumac Robin Williams. Film je bio zajednička produkcija Disneya i Paramount Picturesa, a režirao ga je Robert Altman. Evo žena će sad malo da šizi sa njima. Glumci obučeni kao Popeye, Olive Oil, Bluto i drugi likovi iz crtanog filma svakodnevno izvode predstave, skečeve i show programe, šize, malo igraju lijevo desno, baš cool. Posetioci mogu učestvovati u aktivnostima, praviti fotografije sa glumcima ili čak učestvovati u snimanju kratkog filma. To nisam znao, u stvari nisam vidio da su snimali nešto tam, da su bili neki kameramen. Gledajte ovu scenu sad, babam, odjednom izašlo sunce i sve boje se promijenile. Ljepota. Za izgradnju sela korišćeno je oko 20 drvenih kućica koje su postavljene uz obalu Anchor Baya. Drvo je specijalno dopremljeno iz Kanade jer Malta nije imala dovoljno resursa za ovakav projekat. Tokom 6 mjeseci snimanja selo je postalo živopisno mesto sa specifičnim detaljima koji podsjećaju na crtane avanture mornara Popeya, maslinarke, Olive Oil, zlikovca Bluta i bebe Sweet Pea. Nekako se baš ne sjećam da su imali neku bebu, oni to je valjda bila beba od ovoga Olive i Popeya ili ne? Ne sjećam se. Ali mislim svako od vas zna Popeye crtani, onaj kad se najede naruka špinata, on postane jak i odjednom mu porastu mišići. Da li je on sam bio izmišljen kao za roditelje da kažu djeco draga, jete špinata i zelenila, onda ćete biti jaki kao mornar Popeye. Mislim da je to vrlo moguće. Iako taj film nije ostvario veliki komercijalni uspjeh, selo je opstalo kao popularna turistička destinacija i postalo jedno od najupečatljivijih mjesta na Malti. Evo ovdje sad ima kao neka kućica sa raznim igricama, X-Ox i nešto svašta što ne znam nija kako se igra. Ali kad povedete dječurliju, sigurno baš interesantno za njih mogu svašta ovdje pronaći, igrat se i tako to lijevo desno. Mogu vam reći da šarenilo kućica i njihova jedinstvena arhitektura čine selo savršenim mestom za šetnju i fotografisanje. Svaka kuća ima svoj specifičan izgled i priču, a posetioci mogu zaviriti u unutrašnjost kako bi saznali više o likovima i priči o Popeyu. Ovdje sad Popeye komik muzej, ja mislim, nisam siguran da li je prvo bio kao komik, da li su crtali strip od komika i onda su napravili taj crtač ili obrnuto. U stvari ovdje svakakih fascinantnih figurica iz stare doba i evo ovdje čak ima neki film, mislim da je to taj film što možete sjest i gledat i uživat. Evo je čak i slika od Betty Boo sa Popeyom što mu pipa mišiće. Šta bi Olivia rekla za to?
U selu postoji nekoliko restorana, naravno, koji nude lokalne specijalitete i osveženja, kao i suvenirnice gdje možete kupiti unikatne predmete sa motivama Popaja i Malti, jel, to ću vam pokazati posle. Prvo još da vidimo šta ima po ovim prelijepim kućicama ovdje, beš ono sve nekako starinsko i drveno, ne znam nija koja je ono zastava tamo, ali vidite ovu ljepotu, znači koliko su oni uložili vremena za ovo sve tako detaljno da naprave. I evo ovdje kao Fresh Daily, ovdje kao prodaju neke ove gemize, voćkice, kako se kaže gemize, povrće, benliga, povrće, evo ga neki pekar, evo ovdje još jedna prodavačica, evo je ženca došla ovdje kod zubara, uzela telefon, evo ga ovdje ima i post office, poštar Čikica ovdje bleji nešto kaže, nemoj me slikat, bolaj, ja sam samo jedan poštar. I evo idemo dalje, ovdje nešto ljudi se okupili, gledaju ovaj show program, ništa bez konjića, grbonjića. I sad bi mogli da se popnemo ovdje gore da vidimo šta ima zanimljivo. Ovdje sad neka opasnost živa. Gledaj sam se popio. Jujuju. Skroz smo gore sad na špicu. Ljepota. Popeye Village je otvoren tokom cijele godine inače. Radno vrijeme varira u zavisnost od sezone. Obično je otvoreno od 10 do 17 sati, a leti do 18. Znači ljetos uvijek malo duže, zato što je naravno malo duži dan. Evo ovaj sad bacao neku kocku, igrao se ovdje, znači možete ovdje stati u red, igrate se kao tu neki show program. Ajde da vidimo šta ima u ovaj cinema, u ovaj bioskop ovdje, dobili smo neke vouchere i sad možemo da uzmemo neke kokice da marnemo, evo možemo birati da li hoćemo soli i šećera, a naravno sam uzeo soli, ko jede slatke kokice da mi je znati. Evo ga ovdje opet možete gledati film, svugdje ima taj isti film. Mogu vam reći da su kokice bile kao kokice, ništa specijalno, ali ukusno. Sad je vrijeme da se nešto cugne i marne. Gledajte šta bi bio Popeye bez špinat burgera. Hajde da sjedemo napokon u ovu restoranče ovdje, malo da uživamo u prelijepim pogledu ovdje. E pa živjeli ženo draga. Cheers. Dobra piva, napokon neko mjesto što se smije pušiti, inače je svugdje zabranjeno zato što je sve ono drveno. Dobili smo ovu spravu skalameriju, ona kad počne da vibrira, idemo po našu hranu. Stigle nam porcije, ljudine, gledajte koliko je ova mesina bre ovdje, ili? Nije baš puno, nešto malo, evo je ga špinat. Špinat u burgeru nisam vidio nikad, aha evo ga mesina, vrelo. Moram pojesti špinata kad sam već ovdje kod Popaja. A šta je tvoje ženo? Normalan burger. Ogroman burger. I vruć. Slaninica. Crni luk, crveni. Paradajz, nem šta nema. Da gric nema. Prijatno bej. Mesnato, salata. Kakav je ovaj špinat? Brutal. Slano skroz je ovo. Interesantno ovaj špinat. Ne osjeća se toliko puno, ali ovo je moj cool. Ovaj crveni lukac ili šta je ovo? Kao rotkva nešto. Luk crveni.
Dobra klopa, fantastičan burger, 308 evrića smo pukli za ovo, znači laganica, nisam ništa jeftinije očekivao. Burger je bio, znači, topčina, mesnat, ali salo ovo curi iz njega, masnoća, sam da nije bio toliko masan, bio bi čista desetka, ali ajde 9 od 10. Anchor Bay je poznat po svojoj tirkizno-plavoj vodi, pa posetioci mogu uživati u plivanju ili ronjenju u blizini sela. Plaža je opremljena ležaljkama i suncobranima, a dostupne su i aktivnosti poput vožnje kanoom. Nismo sad nikog vidjeli da se vozi brodićom, ali vidjeli smo neke ljude da su plivali malkice, iako je sad zimska doba, mogu zamisliti u ljetu da je prepuno. Evo sad souvenir shop, imali smo i ovdje neki voucher i dobili smo kao neke post karte, nešto zanimljivo. I naravno smo kupili neke magnete od Popaja da imamo. Deca će posebno uživati u brojnim igralištima, radionici, Djeda Mraza tokom božićnih praznika, to sad nismo vidjeli zato što je rano, bazenima i mini avanturama koje su posebno osmišljene za mlađe posetioce. Evo vidite ovdje kao neki tematski park, šta zna, znači svakakih igrica, sigurno neće im biti dosadno. Ovdje imamo i pool area. Tamo je bazen, sad se ne vidi dobro odavde, ali mislim i ljetos kad dođete ovdje da se možete bućkat fino. Evo ovdje za djecu, svašta je napravljeno za djecu. Ovo se možete bućkat, evo sa klizom, kliznete se toboganski i upadnete u vodu. Popeye Village nije samo mjesto za ljubitelje filma ili crtanih filmova, već i za sve one koji žele da iskuse jedinstvenu atmosferu šarmantnog sela sa prelijepim pogledom na more. Ovo mjesto kombinuje istoriju, zabavu i prirodnu lepotu, što ga čini idealnim za porodične izlete, romantične šetnje i istraživanje Malteške obale. Toliko od Popeye sela, uzeli smo opet Uber i došli smo do Melihe. To je ovo mjesto što je odmah pored. Da pogledamo još ovdje šta ima interesantno, pošto smo svaki put sa autobusom prošli ovuda i vidjeli smo ovu tvrđavu crkve ove i rekli smo danas sad moramo i to da pogledamo da vidimo šta ima ovdje zanimljivo. Prelijepa crkva ima ovdje što se zove parohijska crkva rođenja Blažene djevice Marije. Parish Church of the Nativity of the Virgin Mary na engleski. Ova impresivna barokna crkva dominira Melihom i njenim okruženjem. Evo nekoliko zanimljivih činjenica. Izgradnja i arhitektura. Crkva je izgrađena između 1881. i 1898. godine. Njen monumentalni stil odražava baroknu arhitekturu, dok su zvonici i kupola dodati u periodu između 1920. i 1940. godine. Crkva se često koristi za velike proslave i svečanost. Nalazi se na uzvišenju iznad Melihe, zaliva i pruža veličanstven pogled na more i okolne pejzaže. Pičimo dalje malo da kupimo još neke suvenire što još nismo, malo za ove naše, za familiju i drugare i tralala, svašta nešto smo uzeli. Evo ga Popeye Don't Trip, It's Only Spinach, neka ganđa se prodaje ovdje. I dosta je bilo, znači ne mogu više, boli me stomak od onog burgera, begamo u hotel. Recite mi nešto ljepše nego gledati zalazak sunca iz hotelske sobe. Sad smo otišli još dole na ovaj happy hour, može se kupiti 2 pića za jedno i tako još malo cvrckanja. Bilo mi je fino danas, ljepota ljudi dragi. Šta vi velite za ovaj video, napišite u komentare, like i subscribe, pa se vidimo drugi put. Adios amigos.